Lumitere jewe ndamaze kumutumako ndamubwira nti ubu ngira ngende ndabe ahantu nzoza ndashike ntikore ucuza nshaka guhamagara duce dukata kuri pourcentage y'amavantage wari ufise duce dukata kushika namubwira nti usore no kumbwira ibyo ubwire utarabwira couverture nationale mubwire ubwiza bw'inkari imwe ntaca bibona mugabo ubu ntibazabona tuzanye yandi masosiyete ari yindi burya iriko iragira yoyo iza yamaze kwemerwa hariho iyindi iri kwikorana na Onatel kugira bagire ntuze partenariat nayo nyene imaze kuza genda zineza ko muzoza mubona ibintu biriko birahinduka hanyuma ko turi kumwe na ministre iki kintu Gasafa avuze kirakomeye ndaba umuntu ku buntu bwiwe yaragize ahantu abajene bagenda kwiconnecta gratuitement mugabo nitujya twiyumvira ati mbega ku rwego rw'igihugu nabwo harabuze n'akantu twavuga ko twubake abajene bakavuga ati shitse ngaha ndi connecta nagiye muri kiba ari baragira dusanga ahantu usanga kujya kuri jardin public hakaba ahantu ushitseho cyangwa wicara ukiconnecta harimo kwigira nkuko hameze nka jardin public ariko ndiyumvira rero none ministre rega none subvention turatangiye imbuto n'ifumbire y'igitoro none nta gasubvention kobaho kuri internet ku buryo subvention s'ukundi kuko ngo mubere yagabanutse ngabo bagize bati kuri place de dépendance turahashize kariho umuntu akavuga ati ucajya uciye hajya uraza kwiconnecta hanyuma uciye wibandaniriza ukagira uti hajya kuri jardin public ibyo ni ibintu bishoboka avuga uti turaba ahandi hantu ugasanga leta ikemera igafata charge nkako namwebwe cyane cyane abafise les chaînes en ligne abafise les médias en ligne ashobora kuvuga uti naje ndaciye hajya ni connect muri akantu ncengenda bigashoboka nazi uko ivyo buri cyo byofasha mu iterambere hoteye ise imbere